Aktar minn 42,000 passiġġier użaw is-servizz ġdid tal-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern fit-Terminal tal-Belt. Preżenti għal din il-konferenza attendew il-Ministru għat-Trasporti Imborġ flimkien mal-Kap Eżekuttiv tat-Trasport Malta, is-Sur Joseph Buġejja. Fil-fatt is-Sur Buġejja spjega kif mindu tnieda dan is-servizz fl-ewwel ta' Ġunju 42,406 passiġġieri diġà użaw is-servizz tal-Fast Ferry. Meta tara li wara l-ewwel xahar irreġistrajna aktar minn 42,000 passiġġier u aktar minn 1,000 vjaġġ tal-katamaran bejn Malta u Għawdex u inkoraġġanti biex inkomplu ninvestu u nkabru din il-konnettività. Il-Ministru Imborġ tenna kif dawn in-numri jiġdu kemm kien meħtieġ is-servizz u suċċess tiegħu mindu tnieda. Fakkar ukoll kif ma' dan is-servizz ġew introdotti servizzi oħrajn sabiex jiffaċilitaw l-aċċess għalih. Fost dawn hemm ir-rotot ġodda ta' tal-linja 300 u X133. Tenna wkoll il-ħidma tal-Gvern li jibqa' jżid il-mezzi tal-ivvjaġġar, mezzi li saħansitra jkunu notfa u li jħarsu l-ambjent ta' madwarna. Aħna qegħdin dejjem nikkonsidraw illi nżidu iżjed mezzi alternattivi ta' trasport kif nivvjaġġaw u mezzi notfa. Kif intqal il-bieraħ fil-Parlament minn dak li nexxielu jinnegozja l-Prim Ministru u l-Gvern Malti mal-Unjoni Ewropea fuq il-finanzjament Ewropew ta' rkupru wara l-pandemija ħajkun hemm ammont konsiderevoli għal trasport nadif. Nelettrifikaw il-flotta tal-trasport pubbliku, il-flotta privata, jiġifieri nies jieħdu iżjed grants ħajibdlu il-vetturi tagħhom u xejn inqas l-infrastruttura marittima li tippermettilna iktar konnettivitajiet u servizzi bħal dak li għandna hawnhekk.